أتفغضا كيدير برا سقندور تاكي زرانا نوي زرانا غدا شوية أخاطر تقندور تاكي ويدي تاخد من دي مزورة فكانا ساكوا زاليس دي زورا منا مرة ديس إهي تيمليليت 20 أفريل أد نسميكلي ويد يموت غاف تمازيغ إلا قارنتو نفسو التذاكات إيدي 128 كان مزيان تواجزرن خاطر ستورن تمسلايت نسن ستورن إزالتان نسن دي ثموت نسن نغانتن ويدي سيقارن السوفر فرنسا سي با نورمال أشتاقي إلا قارنتو Castel, la pâtisserie Castel, la boulangerie, etc. Il a Mess Hamid Douchen, avec une كنيسة نساول يناد إيه عقليدة تنمية طاطا حميد. Là, vers Sirta, c'est la capitale de Massinissa, Sirta. C'est pas la capitale de vous. La vers Sirta, c'est qu'ils ont tiré quelque chose. Mais le 30 avril, à ce moment-là, c'est Ouazib Mohamdazienne. Le 30 avril, la dernière de la Saladier, qui s'est réunie pour tirer les discours, les lancements. Il rate les allergiques au lancement, c'est important de se dire des choses. Kamel Harani, Mohamed Ben Malat, Hussein Ben Hajjel, tous ces trois nous ont aidés, chacun à sa manière, par les affiches, par les photos, par des reportages, Tenmir Tamprant. Darni, il a le journal Watan, il a donné l'information, le journal d'initiative de la communauté ici à Montréal, Montréal Debes de Radio Centre-Ville, journal Watan de Darni, il faut remercier beaucoup Tenmir Tamprant du CNC Québec, l'association du Forum des Kabyles de Québec. Dans quel ville, oui, du sein, c'est Ottawa. Au sein, c'est Ottawa. Vous allez c'est pas évident aller-retour, mais ils le font. Tenmir Tamprant, il y a la Rachid Bignan, Yakok Dmes, Karim Achab, un grand génie linguistique de notre langue. إلا قتزرب اللي شحال هادي يقدش غف القبايلي غف التمازيغ ديال التزاويد à l'université d'Ottawa. Il faut l'applaudir, il travaille incessamment. Tenmir Tamprant كي نلقاو نغير ديال سنة ساهي مسلايدو تسلامسن Vraiment دينير سكدي تمغات لي سونس فاربي ديال العمريس كيعجبني الحال توسات باو دينا مسلاينس ندي لا تنطف ديال مسلايتنا إلا قاتنيني ثرواننا ذاكي دي مونريال إلا وغالباز إيناس يصغارا إذا قبايلي يصغارا إذا مازيغ كيوراونا ولا يمكن قارغا يمقران داغن ماشي كان دينا كدا قبايلي نهار كتا قبايلي نهار تا مازيغ يفراو والو إلا أتروح ما تغرم إلا كتغرم وتغرم ويد يتارون سمسلايتنا أتذاكي أغرباز إناس إلا غاسو تسعي مالا الدريا عيونت أغربازاكي إصغاري تمسلايتنا إيه تنمي تمقراتو كي ويدي داخلشن أما دخلنا أما دير كازنا كلي بينيفولا كينا يغيعاونن أطاس شبحن أطاس أساري أسايي وقبل كنت جا سمحوا لي ماس غصب غوال ماس بشير بن طيب بن صدق باردون ناض بن طيب خاطر بس اسمه طيب تغزيل عوارا ماس طيب بشير بن صدق سي الرياليزاتور دو فيلم ماريال لا بلانش فوالا قبايلينا إلا قيفاصتهم غاسرس قبايلي إيه قبايلي ترشجع أميكرو ديني دو مو
Le film, il est au cinéma au Beaubien, mais genre, il faut saluer ce qui dit quelques 2 minutes. C'est bon. Abbas. Azul Flower, Azul à Imazir de Montréal et le Québec. Voilà, ici Bachir Moussabak. C'est un peu intimidant de passer après un poète snazir. Donc, donc voilà. Alors ça, il y a un film qui s'appelle Montréal la Blanche, il y a des cinéma Beaubien. Ça a 2 semaines, voilà. La Natas me donne il dit ça, c'est un film, c'est formidable, mais peut-être elle 2 semaines de plus. Donc le film est il fait Sini Dzairien, في مدينة نويل في مدينة رمضان هذه تفنا طاكسي et puis عندنا تندير هضرنا تخسرنا بولي فدارت نزلنا في التيروريزم في التيروريزم في الموت فوالا الوغ الحوايج مدان ما بغينا نروح للسينما يسعد لي بوبيا كل سال 5 7 ونص في المدينة فوالا بون سواري bon printemps berbère.